Và nuôi gầm tin ông KUKI chate ho zo se na bon chawin JINGKAH pha LHA October ni sim som leni Sunday ni khuin zong JINGKAH THUSOH ngai ki du hite THUSOH ngai tau hite Tangkhul CSO Tangkhul naga long TNL hon delimitation chungchang thu ho le budget le handing budget bifurcation chungchang thu ho chule 6 schedule chungchang thu a aung thlung ding October ni sim som le sagi ni khuting le Tangkhul naga long office ukrul muna one day consultative meeting a Neiding o hi Tangkhul namlam kai kho themna chi na sangta ta nei kho legal expert ho le social activist son chu chikin guna panala chi ding o hi budget bifurcation chungchang thu ho hi KUKI pi Manipurin United Naga Council to meeting a nei na wa ana podo o hi dan thu cho KUKI pi Manipur President pu se chang khung sain separation day ni khwa a holim nan phon do na ku na head do the hi tu nai cha Manipur Government Land Resources Department hon an so do gamne go zu ding chule cho ding chule registration bol ding chungchang thu a dan tha order khat an po do ho thinglang gam sunga jong chi la sau cho KUKI pi Manipurin United Naga Council UNC ho to dodal khom ding in an sei vin a hin la gale tu lai hi zi hin milong hon KUKI ho to isu khana mai le ho against apan khom ding anublo ji o hiding ham chuchi isu do dal na chun milong hon changuvin press statement khat a hin so do msaw vitin jong KUKI pi Manipur president in an phon do san hi mai le BJP MLA kho Delhi khopia popular government sim do na dinga camping ball ho cho Union Home Minister hon an kheu limpi po vin gobet in MLA phabep cho imphal hung kinung le taw vin hi BJP MLA Karam Siam H Dingo Singh K Govindas le K Joy Kisan holoi cho zanhi Saturday ni khusun imphal hung thong taw vin hi Union Home Minister hon chuchi BJP MLA ho ki mu pi lo wang chun THUSOH Miho masang asai naw wachun Manipur State songa popular government ki sim do wading hitai tin phong do vin hi chule MLA Karam Siam in asai na chun kyau namasat na ho chun Union Minister son Central Leader khon Manipur State songa popular government sim do na ding chungchang thu ho seging khapo vin ain la tu chunga Central Leader ho khela BJP Northeast in charge Samit Patra le BJP General Secretary BL Santosin Manipur State songa popular government sim do ding chu Central in jong pha sa o hi dan thu ho an phong do thlonin hi tin MLA Karam Siam in phong do in hi Silong khopia mehlei lengte ana chen naw Raspberry building ki su set ji a mehlei hon alung phat mo naw thu ho phon do nung vin Government of Manipur Planning and Development Authority hon zanhi October ni sim som ni khat ni khu chun su thingna clarification khat a hin bol vin chuchi Raspberry building cho kumlui ta hitan apart cha repair ho an chi hla lo ji chun chen na the hi ta pon chuti hi ji chun sim phat dinga ki phila hi bo vin aki suchim hi pui building asai so phata anakila do a ki bang chena ki saphading chule akot kha hole kot cha ho zong dim ta akila la a tu ki theding ho ki tu ki ding phata ki saphading hi chuchin sa phat na ding chun detail project report DPR an ki sim do in chuchi DPR chu Northeastern Council NEC hingan ki thorin fan an ki thumin hi le Northeastern Council in July sang ni le somnil thum thlasung chun approve a hin bol taw vin hi chuchin chu aki suchim hi pon chule khanglui thusim ho history sumang ding ki go hi pon building a hlo zo na ding le khang tam ta chi thei zo na dinga chutia chu ki bol hi tin Manipur government in a hin phong do vin hi SDO Churchanpur compound songa pasal thilung khat anamudo uvin chuchi mithilung cho Sisipur police hon agala da uvin moga koi taw vin hi chuchi mithi pa chu amin le khumin koi hi head hinai pon chule achina haji di ta jong head hi pon hijing jong le police hon alung agala do pedova dan chu ama pa chun khamna the ani eval overdose a thi hiding in aging mo vin hi Pakistan in Afghanistan gam sung boma abulu naw le thunein Afghanistan Taliban sipai khon Afghanistan Pakistan gam gi Pakistan sipai khon bulu vin Kunar Nangahar Patkia Khosle Helman gam gila khon saten an ki kap to vin hi artillery bomlin ta hon zone ki bulu to vin Pakistan in Afghanistan ho bompo drone thum zone ka phla piu vin hi
zani masalang Thursday ni khuchun Central Kabul le Afghanistan noilang gamkai sunga bom hatta ni na poken chuchi thilsu chu Afghanistan Taliban government hon Pakistan kunung hidinga akin mo hi Taliban foreign minister in chuchi thilsu chu thi mo chanin koiman Afghanistan hin cho hi hilu hen Afghanistan ho kahan san ho henum hon Soviet Union ho America ho le North Atlantic Treaty Organization NATO ho kido vintin aphong do in hi Taliban hon chuchi gam ho le kiloi khom na ho chunga gol zona an changdan wa ki sei hiwi Pakistan chunga galgu bolsing Tehrik-i Taliban Pakistan TTP thingnoi mi ho hi Afghanistan gam sunga pansa hi ziu hin Afghanistan le Pakistan hi kido ding in omjing vin hi Pakistan in Muslim thingnoi mi ho India gam sunga boina bolsing ho Pakistan gam sunga asel bangu hin Afghanistan Taliban hon jong Tehrik-i Taliban Pakistan ho hi asel zingu vin Afghanistan gam sunga kem ani sa hi Israel government le Hamas tinoi mi hon ceasefire ani utokil honin jingni kho monday ni khuting le Hamas tinoi mi hon Israel mi sungkul tang ho zosi ahin Lhadoh so hil de hitai ceasefire ani wang vin Hamas tinoi mi hon thupun khat hin bol vin peace deal Hamas on sign ka bol lo diu hi kinup tu na kinai ho zosi cho Qatar le Egypt pala hin a kinai hi bo vetin hin phongdo vin hi chula Israel in izem ti agal bolo hin jamwa hi le Hamas sinoi mi ho gal boldinga ki go sadia ma kai vetin song Hamas sinoi mi lubu khaden hin phongdo in hi kinup tu na bolo first phase cho akichai hitan ahin la second phase si ha sa heading hitin Hamas lubu political bureau Hosam badran kitipan phongdo in hi Hamas sinoi mi hon agal mancha ho surrender bol diu le Gaza Strip gam sung da thadinga ki sei ho cho Hamas sinoi mi hon ada thelo hilo hidanin zong phongdo vien ahin la Hamas sinoi mi hon kagal bolu wang ka zom lo diu hitai tin ahin phongdo vin hi Hamas sinoi mi hon agal mancha ho apil ha ding wa USA President Donald Trump in peace plan an pansa cho Hamas sinoi mi hon num lo hil hiu vien Israel government le Hamas ho ki ka a samna di ta hungum do ding fang ta sanum be se lo hi Tennessee gam sunga apu ke the explosive kisim na factory khat an pu ke nung chon asunga na tong ho ahing do koi ma anum po vin hi factory sunga mi zathum balum hi vin factory sunga ki koi melo ho apu ke nung chon in ho zong al ahlin an leng do hil jing in hi chuchi thil so chu zanim sa Friday ni khwana hlung hi tai factory an pu ke cho accurate energetic systems LCC company ho a hian chuchi company chu achi sa sangkhat joko somgit kuman sem do hitai Myanmar gam sunga tukum January ke par September thasung chanchon Myanmar junta sipai ho mi sang ni wal ahung jam do uvin civil disobedience movement abelo vetin civil disobedience movement bola pang Myanmar junta sipai apan mun hinda tha a CTM hinjop ho people's goal tia kimin wo ho chun phungdo vin hi chuchi junta sipai ho chu chi thumin khen vin amanup na ta surrender bol ho chule aung jam do ho chule galmuna ahinga kiman ho hiwi apan munda tha junta sipai hung jam do ho mi jage le somgit surrender bol ho mi jale som thum le nga chule galmuna ahinga namat ho mi jako le som le gup hiwin chule junta police so agoma mi jale som ko le ku ho cho azam do surrender chule gal hinga an kiman ho loi hiwi Myanmar junta sipai hon Myanmar gam sunga sipai tha hunama nala lut ho agoma mi sang som gele sanga wal hiwin chuchi hola chun mi tam ta hungjam do hitaw vi junta hon thasi ami sanga training a pijing wa hi thuso chan hin ki chai tai thuso ngai ho jo se na bon chawin ni khupa